or performance within their branches. Abakugombye kubikana bagira ngo kunyagombe bina bya beteri nene muhanshonga habwe nce bine bino bisibaza okutunguka sako bwiro bw'injine gwamani warebe ibintu byeyongera abantu bashaba Abarikwebembera bine byo kukora umwuga gwabo bakareba ngo ubunyaji bwarwanisubwa. In cooperatives you can't work alone. It means if my neighbor gets a loan and I'm a guarantor, when you're a guarantor, don't become a passive guarantor. Don't. Every month, have you paid the installment of January? You come to the circle manager, I've come to see. Patronila Helen Maskolgo muhezo wa mkuru wa Microfinance Support Center muihanga nagira ngo enkoragana yawe n'ebigombe bya beterine erya hamusinje ko bwesigwa n'entunguka. Sente ezimukwahura savings nizeyongera ninga nizigaruka hanze. Because nimusa kwahura today mumara kutunga sente nyecha muzihayo. Echakasatu ntenda kurora abantu abakwehora sente nebazisasura ninga nebazinyaga. Abantu kunyaga abantu kumukuzo mubine bimwayehora sente omuza group omuza sako munyaga kandi nobundi mwayehora wabika oyendo zitware zono zirige zugwe utarige nsugo nyabaramu wayehore sente zo kubasa kandi obase kushashura ahubwo kuboko hore sente nyizo takubasa abamwezi birukizo mumaka kandi obumwe zakuretera bakukwata ubundi wararuntu. Uwo mnyishenjero kazi w'ururembo rwa Mbarara twasaruita bwahika nahiga abanyambaro kutamano mbigombe byabo hamwe no kubahagira kibahwero kuzorurembo rwa Mbarara kuzaha mutindo ngoryo mu grupu ugikwateje mushwijumeje bitabo mutatino bwisho mubikeje sente kandi muzizaze nangwa n'amatakane bagaguza noshanga grupe ina abantu bishatu nabo bari mu kugura kataka kaci ahabwenci nibenda kugabana mureke kurya mukemarra rwata rwenda te kwiguta nobu wakugirisa enda na murano wayo nobu wakobereze byo kurya muri gushakite bukwaga mbone murye hokake izindi mubike tubase kwetungura omukutunguka omuntu twari kutunguka no rembo rutunguka okuchondoza kurwa mu kitongore cha government cyo kushuganisa ebigombe bya beterine cha Uganda Cooperative Alliance UCA nukwereka ngo umubaro mwinji gw'ebigombe bya beterine tebirukangara aho kutandukwa bitine bigenderwa bishoborokire ahabwa TV West and Air Achiza.